Ban itu ialah kinong nikmat haka election manwan ukencat syai walam syepi ya katup tip ialah kertong. Kreatif ngagerteng bakson bor sulai. Ke konsumsi ke mengawi mi mat kan 19 South Chelong konsumsi. Bat nganya lihat nak ju ke parti ke bahasa syarari India ke BJP. Kipat syah yang amangan discontinue kan. Naduk samla samoy naduk long kumi long pa. Pat borok kita berdiri ke ya salang apa konsen siru. Kidang age encouragement bangan continue. Nomor ba kidang don bun ki aspiration jong ki pai ba. Naduk samla samoy bat ki gue degi jing don kam. Apo ka state ba konsen siru kamtam. Bat ki bedang bun kalau keberang bun kalau nguburiu ke orang import protein haban baman gasngi haban ni dah ke konsumsi ru mla ban bakatu la mo katu la ban wara kita belum kat kepala dengan jengker hujung bulai dan rebet still kita don keberang bun ki pengira ban pendep tengah iba haka jeng perkat jong achimen ngai iba la kiwan de bat mai pan kum kerja kiwan de bat mai pan tekalong gibo pelikat bagi lalu balik puli kan sedang bayang A B K D tengmur kilong setekenan no tengah penglalong experience kipat baki ki officer naduk ki pion ki sukidar hadu ki officer bah adu ke level jong chief minister ki para colleague adu ke level jong gubernur ki tengiyo ya ka ngiyo banya syakri kambah konsumsi kibabun kimat kiba mentang haban fokus nang benda kini ki educated and employed ngilong kini ki samla klem jam kadang-kadang kawai ke problem ka ba mangi kumino mikmat le sebanga ngasem ka ba bagan kam ko ba ki wan man kasim wan wat kam ba latib ngiku akam temut lada kipat ba ikista tengah susim nuksa hapon nakalan 98% Kristen mengasih Kristen mo akan ada election arajar karpra kebangi along lang how jus dem kini ki youth swi ki samla kam jam nang ta kini ki students ki yad rally with the slogan that we need our future tengemut ka slogan bagi ya kolong ka bala pan ai ka future jung non other than Narendra Modi and the BJP ya kini nomor kelas tu ke sat ke ben jaya ka future jung ki mio kam sarkar tu mio jam su haki private sector hang no dah kala selection ki ai daga BJP led government kan arun ki BJP ki job te nakila job menta peke development hang te apo nagalan ngihang ne apo nagalan hakin ki sistem ngale ka fishery college la don medical college la don engineering college la don kalawan ka BJP nomor bang apo sentar ki iba hanakalan kan ke perspektif kanduan ke full fledged BJP government kumpul kapo Assam, Manipur, Arunachal, Agartala. Kita kerja development scheme through the recommendation jong Dr. Himanta Biswa Sharma bolongu Chief Minister juga Assam, bolongu juga Port Chairman juga NEDA, North East Democratic Alliance, kabanga ko memilih ng member. Through his recommendation pinpej ya kena ke regiment kabadun ke regiment dari tangga Assam regiment berka Naga regiment te hawarajar kat kendai ke government of Nagaland kapha ke proposal ban enhance arhajar mut ki arhajar tli po sopo Naga regiment
1,000 for male, 1,000 for female. Kilayo, hadu kat 1,000 crore yang bagi recommendation jong. Te kitu ki kentai senrang kinaga kentai senrang kibalami ikmi kpa ya ga ying asam ya ga state la litre haporo ki bentai ba per juga di India no kilan pai at least kilayo kam harajar arajar arpau pat ka government on nagalan ka propose biang arlak teligi pos hagi various department ba per kiyo biang arpsah wajar ka krur that is the beauty of BJP, that is the beauty of the Narendra Modi policy jadi kliyo kam ka government of Nagaland kai wide publicity wide publicity ya gitu ki kentai senang naga ki blatrai sabat come back put your application kliyo kam ne te ki wan segini ki IT institution ki wan ki development prepare that is the development ke pisupet tengah po Asam kita ki bahayang jo nga bang yapun kai ki ong bang ngi hang ne hapo Asam kakam gabe yang ina dia ndon cup yo song yeng kat ke development apa kawan ke development mur kakam mur kawan te ngam su hang ne for how long ndala pia bakla ban jet ya ki parti ki ba haba hadu hawara bul ni sangi ke BJP tapi san postem gilayo ya kastir ke Bopura balai par hadu mentaro pihak na tiak surok pihak ya ki pihak ya mi ki ngam mduna yang rupusan si nyopo hajar ki kasi nang nena po meliki kentai senrang kasi gila lami sabar ke mio kam su ini kam mio su kam private di ba san hajar mio su mta gila mi bo pli sabar we bom kwa kam ha po state rajong gila lagi start ki we paradot east state jugi lani kum ki Nagaland kendai pupra person ke Kristan ru ke sutu bari tanga BJP tengi hang ne nga phai kan appeal chagi nong bot ka po magalya ai aga BJP paj mat ke sistem san phok tri sistem phila abat i parti bo fer why not BJP de hang ta pin si iya ke jengkran ben ka jingi long menteri jonga phila im dei no do basrang danga long menteri do basrang te ngi don apo Delhi ki apo Delhi ka de government ko jogi ki polisi jonga government kamtam nam taki sabla saboy mtaki diki bon nam taki ki bobun ki issues tengbut kasuk bayang abangan take up ke but ki central leaders dia bo pim dan hi ka backup no po Delhi ka ngi will face the same problem ka BJP number ba kawai ka ba mulalen number ba dei baga sensar hapo Delhi ka ba arban ba naka NCP ngawan join chaka BJP number ba nga itinat ya ka ideology jong Narendra Modi parti kapta nomor ba uyeng uwan na kayeng baduk kumbalong mga naging baduk pitip bi uyarap di salang yokpa ajan railway station utrai stom bleu kurku harulong chief minister jong Gujarat harulong prime minister jongi te sakawi ru u sautu yo sha jong jengtar na kada u msi mir laban si ban thau ki chat scheme ba per tangah kan ka new product tali kisdem ki pa ba kelai ki bagi pajui la new po tali kisdem la si ki pajui menta kelai ya ki scheme ba per kam tam sino kondong te kadikata ki ai ka baga sesim ban ya join yang de parti kan ya kata tam doa ban predik lupa ka song hakti jong pajba bete ka mentau ya klipi ka dong mun ngi su anticipate ba ngila ban job sipo ni khatsan ni ha te ha ka parti ki gunong yale ete ubayale ka no ka game la daga pole ka daga election daga football udum lu sup la daga ligum do milong ya persangon job ben udum ong iba ngadom job te ka song ba ti jong pajba
Ladaki start terkebut, ladaki start ipat ba terkebut. Ladaki BJP hi kawan gubernur si Pakatan Situ. Mut kelayarap yang jela bro ko ike. Kelayarap pengijo berteri. Kesengap apa kumgolong ka nagalan. Ui bukan prospektif pindah kan arungut. Tu sate ente imme unaga manta ka urlong ka mas rali ki ya kiri samla. Tengiru hang dekat di benlong mentakin. Ka kubur segi pat konsumsi juga tu kalong ba. Kumbugi ju ya trai lang. Bar kitu kiba kibom ju don badnga lesi kiba don segi pat ki parti lan segi pat ki kandidat. Te tengah jupet silang keman tengah ya khot aware ya kiru begini awan begini support lang ini tray lang ban itu ialah kinong nikmat haka election man wan ukin chat sai walam shepi ya kathop tip ialah ki kertong